دما خوش به بینرین هجا ایرو پنج جودمه 2021 جه روزان روزا سیشمی بویر او گشتدانین هری سرکه او هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش به بینرین هجا حکمت آدمکی یا لیبیایی به بریارکو حتی 24 قانون روژا هلبجارتنا سروک وزیرتی او پارلمنتوی کار خواه بده مشاندن هری داوی مجلس نونران آلی بی راگهاند کو وان قانون هلبجارتنا پارلمنتوی اریکر تاوی هولدانین به ریا سیاسی چاره سرکرنا آلوزیا لیبیای تینکرین جی لیمترسیا لشکر او چتین بیانی ین لولاد هینا جی دوام دیکه نتوین یک بویش راگاند کو تاوی کما واگنر یا روسی دبکو هزین بیانی ین لیبیا سوجه شرکره بن. لیبیا دبن سیاما ترسیا هزین بیانی و آلوزین هیی دا آمادکارین هل بجارتنا گشتی تینه کرن. ددمکه او آمادکاری تینه کرن دا مطرسیا لشکری و چتین بیانی ین لولات دیسا دروجه ویده تاویوان آلوزیان مجلسانونران آلی بیا قانون هلبجارتنا پارلمانتوی اریکر. بردف که مجلسانونران آلی بیا عبدالله بلیحق تیکلداری مجاره لسر حساب خوی تفنا جواکی پیامک دا او گود مجلس درونشتنا خود قانون هلبجارتنا پارلمانتوی اریکر بوی آوائی ریگزن هلبجارتنا سروک وزیر و پارلمانتران بداوی بویا. عبدالله بلیحق تیکلداری جمارا پارلمانترین دجوینه دا آماده آگاهینه دا هروها مجلس جی حطان حال سر مجاره تو دا خویانیه که ندایه لیبیا یجبو هلبجارتنا سروک وزیر و پارلمانتوی یا 24 قانون آماده کاری تینه کرن کنسیا گشتی یا دولت و مجلسانونران آلی بیا جبو آواکرنا بینگاه قانون الولات بماهان کارتی کرن. مجلسانونران 8 ایلون با آوائی که یک آلی جبو آواکرنا بینگاه هلبجارتن قانون که درخست بو. کنسیا گشتی یا دولت جی تیکلداری پجراندن یان رد کرنا قانون تدا خویانیک ندا. هم وقتی وان هولدانین چاره سرکرنا آلوزیا لیبیا بریا سیاسی لولات مطرسیا لشکر و چتین بیانی هیا. نتوان یک بوی راگاند گو تاوی کما واگنر آروسی هیزن بیانی ین لولات دبگو سوج شرک ربن لیکولینرین گو جهیل آجانسا بلندا مافن مروان آن توان یک بوی و دیار کرن گو بلگین پشت راست این سوجن شر و سوجن لیدجی مروواهیه لوی ولات افریقیا باکور هاتنه کرن. کمیسیون لیکولین یا ناونتوی یا لیبیای گو گریدای کنسیا مافن مروان آن توان یک بویی یا جبو لیکولین کرنا بن پیکرنین مافن مروان این لیبیای هاتا آوا کرن. انجام دسپیک این در راپورا کمیسیون دا گروجا دوشمی هاتا وشاندن نیشاند دا گو سوجن وکی کشتن ایشکنجه کولتی اینفازن بیداراز و دس آویتن هاتنه کرن. بلی بلگین پاندورای ماسکی گل کسی نافدار ین روزانه لسر اکرانان اموان دبینن او به گوتن وان باور دکن اشکره کر لی به اشکره کرنا بلگان رتی دیتن کسی هری زیده قالا پاراستنا برجوندین ولاتان دکن بخواز زیانا هری مزن لولاتان کرنه بلگین پاندورای نشاندا کو به 8 باجه پارچه که جپرزگری کن نوک هویا گلوباله رببری ریخستن اف کار مشاندنه جی جیرارد رای گوت ام لوی داری قالا چند میلیون دلاری ناکن لی ام قالا تریلیون دلاری دکن یا تیخویا کرن لپشت چیای قشایی که ام روی وید بینن پرتشت هنه. بلگین فینانسین مزن کو بناوی بلگین پاندورای هاتن بیناسا کرنه
لصد ولاتی بصدان پیمان فینانسین بجارتین زیدهی 303 سیاست مداران خستن پیش چاوان. نیزی 12 میلیون بلگه کتن دستی کنسورسیوما روژ نماوانین لیکولینر آناو نتوایی. دیرکتور کنسورسیومی جرارد رایل دیدیمنکی تیکلداری بویاری ده گوت. ام لوی داری لچند میلیون دولاری نانیرن. ام لتریلیونان دولاری دنیرن. This leak is really Panama Papers on steroids. This is Pandora Papers because we think we're opening a box on a lot of things. We're looking at about 12 million documents from 14 different service providers. These are law firms. اف بلگین مزن نشان دادن کو دولمندین جهر دورا جیهانی پرین خوال بهشتنین باجین مینا کارابی که بیجی کرنه ولی شرکتین وکا پانامای پاراستنه. پرانیا 12 سرک دولتین کو ناویوان زبلگین پاندورای ده درواز دبه مینا سیاست مدار او فیگورانین دن جوالاتین کو هاتیه یاوان کیمه یان جیناوینه. دناوا ولاتین کو ناویوان دلیسته دهنه برازیلیا، پرآوین درانین فیلان، لغابون، هندستان، پاکستان و سریلانکا هنه. دناوا بلگین پاندورای ده جه ترکیه زیده 220 کس هنه. دناوا وان کسان ده خودین هولدینگین هری دولمندین ترکیه هروها گل کسین کارساز جقاده هنر سپوریجی هنه. هیجای ببیر خستنیت چهار جودمه 2006 جنشکی و سر بدهان حکومت لیدر و سیاست وان جیهانی در کتن هولی. او یک جیب سایا بلگین و شارتین ویکیلیکسی اشکرابون. ده سال وگرا 15 اشکره کرنا بلگین ویکیلیکسی مجارک بهامان رنگی کتروژوی. جسد و 17 ولاتان در دورا 600 روزنامه‌وان جه 14 چافکانیان 12 میلیون بلگه کم کرنه. بلی بینرین هجا شویدن لتویا جهانی بقاسی 6 ساعتان فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام جیانا ما درکت بگمان به وی هنک غمگین بون و هنکان جمجی گوتن مالا خودی آوام جاره کدن روی هفدید برپرسی فیسبوک مارک زوکربرگ جی رایا گشتی را گوت جبر پرسگری که تکنیکی او راوش درکتی هولی او لیبورین خواهج رایا گشتی جو خواست تاوی وی که جی درباره تکچونا سیستمی یا 6 ساعتان ده گلک گوتا گوت او گالاگالتی نکرن. ام گلک تشتان هند بن آنجی مهین دیگن و دما اوجی جیانا مدر دکوین همه بیجه ام هل دکمن و هنج مدکن دالکی را دکوین خواری. شویدن لدنیای حمویی 3 پلاتفورم مدیا دیجیتال فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ جبو 6 ساعتان جیهانا مدرکتن. به ویرو شانو و جنشگی و پرانی مروان لسر باندورا وان پلاتفورمان آل سر جیانا خو فکرین. هرچی قاسی پرانی مروان به تکچوینا سیستم وان پلاتفورمان غمگین بونجی جواتن مینام کردان بهناوان هات بروان و گوتن. مالا خودی آوا مجاره کدن روی هدید. رایدارین وان پلاتفورمان لهمبری ویروشی کو جیهان همو خسن ناوا گفتو گویه که پیشی دنگی خون نکرین لیپاشی برپرسی هر 3 پلاتفورمان مارک زوکربرگ دا خویان یک دا و ادعا کرکو ددما پاقشکنا سیستمی ده اف آریشه چی بویه. هرچند زوکربرگ مجاره بکی ماسیه که تکنیکی روا بکه جی لهن ادعا هنه کو سیستم جبو دمک جالی هاچ کران و هات یشکاندنه. لتواهی دنیای بقاسی 30 میلیار کس وان پلاتفورم ناو بهری بکارتیننه و تی ادعا کرن کو خودی وان 6.7 میلیار دلار زرار کریه. لجیهانا بازرگانی یا فرازی دو بورسای ده چندین میلیار بدستی خوخستن مجارکه ندیاره. کوپ وان پلاتفورم نابوری آنگو فیسبوک، واتساپ و اینستاگرامی لامریکایینه و بیشتی ویرو شاقومی جاولری یا حکومتا کوش کاسبی دست لیوان شرکتان ورده.
بله ام به ژاپنیا دوام بکن سرک وزیر سط امین ژاپنیا کیشیدو فومیو او کابینه آوی به آوک فرمی دست به کار کردن کشیدو سوزا باشکرنا آبوریا ولاد دا یکمین پیوندیا دیپلماسیا سروک وزیر ژاپنیا لگل سروک دولت نیبویان آمریکای جو بایدن پیک هات آلیان لسر هفکاریا ناورا واشنطن توکیو او مجارا هند پاسیفیکی لحف کرن. درونشتنا مجلسا ژاپنیا ده سروک وزیر صدی ولات کشیدا فومیو و کابینه خو به فرمی دست به کار کرنه. کشیدا فومیو و کابینه یاوی تیکل زاری پلان سازیا خو جبو دما پیش دا خویانیه که چاپامنیه دان. حکومتانو یا ژاپنیا دیار کرد که یک جروجه وان یا سرکت کوشینا لهمبر کوفید 19 کشیدا آنی زمان کو اوی پیواجو یا بریان ها لیکولین بکنه و جبو روشین آوارتا و کم کنا تفگریجی خباتن خوین دست وردان زیده بکنه. سروک وزیر ژاپنیا دیار کرد که اوی دمجارا سربست و هند پاسیفیکا وکری دویل همبر چینی هفکاریا خویا لگل امریکا بدومینن و گوته. ژاپنیا و استاتو کویا خواب کاربینه و لدیجی گوهستنا یک آلیبه. کابینه کشیده ی جالی امپراتور ژاپنی ناروهیتو و هاتا پجراندن به فرمی دست به ارکی خواکره. 20 کس ده کابینه کشیده ی 64 سالی ده جه دگرنه. جوان تنی 3 جن جه خود وزارت ده دگرنه. سروک وزیر ژاپنیا کشیده پیوندیا خویا دست پیکی یا دیپلماسی جی لگل سروک دولت یک بوین امریکا جو بایدن پیکانی. پیوندیا تلیفونی یا ناورا بایدن و کشیده 20 دقیقه دوام کرده. سروکان لحف کرد که حوالبندیا دو آلی خورد بکنه و هفکاریا با آرمانجا هرم هند پاسیفیکا آزاد و وکری بدومیننه. به مالوانیا بغدادی تهران و ریاد هول دادن پرزیرکین خواه ین دمین در بازبوی بریا دیالوگان چاره سر بکن ریوبریا دولت نیکبان آمریکا جو بایدن جی دست پیکرنا دیالوگن یک سری آدنا برا ایران و عربستان سعودی ده ارینی دنرخینه. جیگر آلیکاری سروک کارین در و یک کاروبارین ایران و عراقی یعنی ویزگاه روشلات جیرینیا وزارت کارین در و آمریکای جنیفر گویتا جمال پرا CNBC یا آمریکای را آخویم. جنیفر آنی زمان کو او دست پیکرنا دانوستاندنین یک سری آدنا برا ایران و عربستان سعودی ده ارنی دنرخینن. جنیفر ده سردانا خویا پیشنگا اکسپو دوبای 2020 دجی اف نیرینا ولات خوال سردانوستاندران جاره کدن دوباره کرد. جنیفر رایدارین هری پایا بلندکن آمریکا یکو حتی نها تبلیغ چالکی بویم. وزیر کاری دروی عربستان سعودی میر فیصل بن فرحان السعود پشتراست کرد که مهابوری گرای کمین آدانوستاندنین یک سر دنا برا ولاتین وی او حکمتا ایرانیا نودجی لدار کتیم. هر وها دست نشان کرد که گرا داوین ده 21 ایلونی ده پیک هات بوم. بلی بینرین هجا ده نوا سیگوشه تهران ایریوان و باکوی ده آلوزی زیده بویه بنسبونا ایران و ارمنستان را آذربایجان عاجزه و روشا خوشی بفکاره وزیرین کارین درو ین ایرانی عبداللهیان او ی ارمنستان میرزویان لطهران جویان وزیران را گاندن که نقشه نو هاتیه خیز کرن سرکمار آذربایجان جی لدج ایرانی نرحتیه خوانی زمان و گوت امیری ندن کس اعترافین لهمبری مجی بیگ بینه. ددمك جو إيران للسينور بأرمنستان وأذربيجان راد دس بتطبيقات كبر فره كريا جباكوية بيامن عاجزية دردكفا. وزير كار دروية إيران حسين أمير عبداللهيان لقلهم بيشي خوي أرمنستان آرارات ميرزويان لسروشا داوي وقرباغ جفيان بشتی جوینا فرمیا دهنا برا آلیان آل طهران دا میرزویان و عبداللهیان دا خویانیه که چاپمنیه دان. عبداللهیان آنی زمان گو دناوا 20 روزان دا او 3 جاران به هم پیشی خو میرزویان را جویایه او ها گد. نقاش استراتیژیک ینج بو برجواندین هر دو ولاتان هاتن کرن.
ئیرۆژی لە تەهرانیش بۆ بەرجەوەندیên هەردوو وڵاتان نەخشەرەیەکە هاتە خێزکردن ji bo çûyîna barhilgirin ji Îran ber bi Ermenistanê ve projeyên nû hatin pêşxistin. Abdullahyan anî ziman ku wê rê nedin, destwerdana hinek hêzên ji derve ziyan li danûstandinê navbera herdû welatan bikin. Wezîrê Ermenî jî îşaret bi êrişên Ezerbaycanê yên li ser herêmê kir û got, ev êrîş ziyanê dide aştiya li herêmê. Di çarçoveya koma Mînîsk de dibego careke din Ermenistan û komara Ezerbaycanê de danûstandin pêkwerin. Nêzbûna Tehraniya ji bo Erîvanê Bako nerahet kiriye. Serokomarê Ezerbaycanê İlham Aliyev têkildarî iddiayên Îran ku Ezerbaycan İsraîl aniye sînorê wan red kir. İlham Aliyev di salvegera yekemîn ya kontrolkirina herêmê de bişêniyên bajarokê Gabriel Reciviya. Aliyev de axaftina xwe de qala Ermenistanê kir û diyar kir ku divê civaka Ermenî rewşa rastîn rast analîz bike û got divê êdî ew dev ji xewna Ermenîstana mezin berdin, divê ew dev ji xewna mîtolojîk a Ermenistanê ber bi deryayê berdin. Serokomarê Ezerbaycanê İlham Aliyev bi bîr xist ku wan sînorê xwe yê 130 kîlometre bi Îranê re ji hêzên Ermenî paqij kirine. Belê Brîtanya ku dixwest ji Yekîtiya Ewropayê derbikeve niha berdilawiyekê jî dide piştî pêvajoya Brexit carê yekemîn li Brîtanya krêza sotemeniyê xwe daye der li pêşiya navendên sotemeniyê Rêza Erebeyan dirêj û dirêj bûye leşkeran dest bi şandina sotemeniyê kirin da ku benzînxaneyên li seranserî welat benzînê belav bikin. Nêzîkî 200 leşker ji artêş û hêzên hewayî yên Brîtanyayê dest bi bilavkirina sotemeniyê kirin. Bi vê yekê têxwestin ku krêza sotemeniyê ya li welat bêçareser kirin. Kêmbûna sotemeniyê herî zêde li paytext London û başûrê Ingîlistanê bû sedema aloziyê. Ev yek ji ber xwere hêrsa li dijî hikûmeta welat pêk anî. Xwediyê Erebeyan ji ber ku zû artêş nexistine tevgerê hikûmeta welat tawanbar dikin. Komeleya firoşkarên petrolê sê cotmehê ragandin ku li İskoçya, Galer, herêmên Bakur û Navendî pirzîreka sotemeniyê hatiye çareserkirin. Lê ji sedî 22 stasyonên benzînê yên li London başûr Rojhilatê Ingîlistanê valene. Tê gotin ji bo rewşa li herêmê asayî bibe herî kêm 7 heta 10 rojan dem pêwîst dike. Rayadarên li eyaleta Kalîforniya başûr diyarkirin ku petrol li qadeke ji 21 kilometreyan deryayê belav bûye û hindik maye bigihêje peravê lewma hişyarî dan şêniyan ku xwe nêzî peravên deryayê jî nekin. Rayadarên bajarê Newport Beach yê Kalîforniyayê diyarkirin ku petrol ketiye nava deryayê dibe ku şeva şemiyê bigihêje peravê û ji ber vê yekê jî hişyarî dan şêniyên herêmê ku plajên avjeniyê nekin. Tê texmînkirin ku petrol li qadeke ji 20 kilometreyê bilav bûye ji lûleyeka petrolê herekiye. Petrol li deryayê di nava plaja Newport a plaja Hoyntongê de pêk hatiye. Li gorî daxuyanên rayadarê eyaletê li nêzî peravê herêmeke bi qasî 98420 litre petrol belav bûye. Ev jî dike bi qasî 3000 varelên petrolê. Rayadaran li gorî dema Amerîkayê ji saet 19 û pêve perav girtin. Rayadaran diyar kirin ku ew rewşa li herêmê ji nêz ve dişopînin. Rusya beriya Hollywoodê ku digot wê li fezayê film bikêşe kete li ser rê derhêner û lêstekvanê Rûsî ji bo kişandina filmê yekem yê li fezayê berê xwe dane fezayê filmê Rûsê yê fezayê çîroka bijîşkekî ya xelaskirina astronotekî tîne ziman. Li gorî nûçe Guardianê Rûsya weke hevrikê tevgera filmên dewletên yekbûyên Amerîkayê li fezayê tevgeriya.
Di destpêka salê de li Amerîkayê projeya filma fezayî ya bi Tom Cruise re bi hevkariya NASA û SpaceXê hate ragihandin. Lêstikvan Yulia Presil û derhêner Klim Şupinok yê Rûsî ji bo kişandina filmê li fezayê ketin serê. Ger proje serketî be, Rusya wê filmê fezayê beriya dewletên Yekboyên Amerîka bikêşe. Ajansa Fezayî ya Rusyayê jî ragihand ku film wê balêbikişîne li ser bijîşkeke jin ku ji bo rizgarkirina astronoteke şandiye navenda fezayî ya navneteweyî. Her wiha wê lêstikvan û derhênerê ku wê 12 rojan li stasyona fezayî ya navneteweyî bimînin tê texmînkirin ku di hevdeyî cotmehê de careke din vegerin li ser wî erdê. بری بینرین هیجان و چنین جانی لیور بداوی دبن حتی سبب من اندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.